Ja sam Milan Lalić, selo Mali Obljaj, rođen u selu Malom Obljaju, 2.1.58. ovdje rođen, odrastao, školovao se, osnovnu školu završio u Malom Obljaju, nastavio školovanje u Topuskom, tu je blizu Topusko, u Sisku, u Zagrebu. Nema vode, nema struje, jako loš put, vidite, nema ni puta. Problem je za živjeti, problem je za obastati, zato što da imaju neki osnovni uslovi da možemo uvjeti ili uslovi, kako bih rekao, ne znam, da možemo struju normalno da možeš nešto da radiš, da imamo za vodu. Nama je problem voda isto, zato što sa strujom dobijamo vodu. Pa svaki dan trebam da odem sa kolicima ili tačkama da napunim kanistre na seoskom vodovodu. Selo je imalo vodovod, nekad je to radilo i sad radi vodovod. I tu napunim imam pipu na Slavinu, zove česme, natočim 2 kanistra, 3 koliko možemo u kolicima dotjerati, ili sa autom, ili ako neko mi potjera traktorom. I onda to imam 2-3 dana, 5 dana, zavisi, nemam ja frišku vodu svaki dan. Kako? Pa prije otprilike 10 godina podnio sam zahtjev da priključe struju, zato što je tada bila je elektrifikacija u selu, vraćali su nazad postojeću mrežu koja je bila i ljudi su priključavali struju. I tada i moj otac pokojni isto je normalno podnio zahtjev za struju. I kad su posle kaže, čekaj, idemo najprije glavnu liniju da prođemo, pa ćemo i tebi spojiti, stati jedan, tebi ćemo dovesti poslije. To je prošlo i kad je ovo završeno, svi su dobili struju, ja dođem, tad sam se vratio iz Kanade, pitam se, dobro, šta je sa strujom, zašto ovo? On kaže, pa ne može danas, pa ne može sutra, pa ne može zbog nečega. Jednom kažu, trebaju ti papiri. Može biti vlasnik 1/1 na kući, objektu koji imaš, moraš imati, ne znam, građevinska dozvola, ne znam, sve stvari su našli i normalno nemam to odmah, nego angažujem advokata, platim, godinu dana otprilike to je trajalo da mi to postavi sve da budem vlasnik 1/1. I kad je to došlo, kad sam dobio taj papir, odem normalno uredno u Elektru i prijavim, tražim, podnesem zahtjev za priključak struje. Kad sam ja to podnio, tad mi je pomogao dosta pokojni Milan Bakić, on je bio gradonačelnik Gline i oni su angažovao se bio oko toga. Međutim, u Elektri su rekli, tada njemu odgovorili, nemaju oni tad sredstava da meni izađu u susret, a ja ću dobiti struju dok oni budu imali neka sredstva da mi omoguće da me priključe. Tako je nastao problem i sad to što nemaju sredstava, ja sam pokušao par puta, odlazio, pismeni zahtjev sam im predao što se tražilo da su to urudžbira, da ovo, da ono. Ja sam to sve odradio kako su tražili, a na kraju kaže nema para. I šta sad? Sad ništa. Ja živim ovdje sa majkom od njene 1050 kuna, ona ima mirovinu, pa i to je problem. Do najbliže ljekara imamo 14 km. To je najbliža hitna i to je zdravstveni centar u Glini. Nekad se jako lijepo živjelo, jer je ovo bilo gusto na cijelom selu. Pitomo, to je uspjevalo sve. Jest da škrta zemlja, ali ljudi navikli. Pa u ovom selu, evo kakva je situacija. Ovdje nema struje, jako loš put jako loš, nema vode. Vode dobiva se na Kašičiću. I ovaj gradski seoski vodovod koji radi, to je na Kašičiću, radi sat vremena, pa se gase pumpe, pa ponovo tako navečer sat vremena gase se pumpe. I ako se u to vrijeme uhvati vodu, to je to. Nemamo signala za mobitele. Nemamo signale zato što je ovdje jači su repetitori od Bosne nego li od Hrvatske. I nemamo zdravstvenu njegu, gdje 15 km odavde treba otići. Nemamo javnog prevoza, nikakav prevoz nema. Imaju taksisti koji samo trljaju ruke ako nekome treba, kad se razboli. Evo, on će dobiti svoje. Ovdje je sad problem za živjeti. Napor i problem. Ja sam Bogdan Boro Rkman, zamjenik sam župana Sisačko-moslavačke županije, biran iz redova pripadnika srpske nacionalne manjine. Pa osnovni elementarni problemi s kojima su ljudi ovdje suočeni su svakako problemi infrastrukturalnog karaktera, ceste, putevi, struja, voda, znači elementarni životni uslovi, ono što ljudima koji žive u civilizaciji je nešto što je svakodnevno, nešto što se samo po sebi podrazumijeva kao što se podrazumijeva udisati čist zrak ili piti svježu vodu. Ovdje je to zapravo u najvećem dijelu misaona imenica. Mi se ovdje nalazimo na lokalitetu takozvane Suve Međe, na granici između Republike Hrvatske i Republike Bosne i Hercegovine,
gdje u 3 zaseoka, Mali, Veliki Obljaj i Bojna, na 52 kvadratna kilometra živi svega 31 stanovnik. To je prvi kvantitativni porazan podatak. Drugi porazan podatak je dobna struktura tih stanovnika. Rijetko ko je ispod 60 godina. Ko ima 50 godina, taj se u ovdašnjem mozaiku, ovdašnjem miljeu smatra da je u naponu snage i da je u mladosti. Zapravo sve što važi za savremenu civilizaciju 21. vijeka, nažalost, ne važi za život ljudi ovdje u ovim i sličnim prostorima. Nije to samo na ovom lokalitetu, usudim se reći, na području Sisačko-moslavačke županije i čitave Republike Hrvatske u cjelini. Normalno da su disproporcije, disbalans u razvoju pojedinih regija. Ali neko bi trebao odgovoriti na pitanje. Ta pitanja se postavljaju kako baš to, ako bismo gledali statistički. Da su najteže situacije u selima, u izoliranim mjestima koja su oduvijek vijekovima unazad nastanjena pripadnicima Srpskog nacionalnog korpusa. Nelogično je zaista da danas ovdje gdje razgovaramo da Hrvatska elektroprivreda, gigant, monopolista, koja svake godine dijeli ekstra profit, strahovitu zaradu, ne može dovesti struju, stvoriti elementarne uslove života ljudima, a oni su to imali prije rata. Da smo se zapravo u 2016. godini vratili na nekakav nivo, ambijent, okruženje, milje života i atmosferu kakvu su ljudi imali 20. godina proteklog vijeka. Što je porazno sa civilizacijskog aspekta, sa ljudskog aspekta, sa moralnog aspekta, sociološkog, političkog, kako god želite. To nije nešto od juče što traje. Mi se u političkom smislu kao predstavnici i značajni akteri na političkoj sceni Hrvatske, ono što pokušavamo jeste da već godinama upozoravamo na ove probleme. Ali nažalost na upozorenju samo i ostaje. Problem elektrifikacije je problem koji inzistiramo od 2009. godine. Nekakvih pomaka ima, ali dok god svejedna porodica koja je nekad imala struju ne bude imala tu blagodet civilizacije, dok god ne bude imala kvalitetne puteve, da može doći hitna pomoć, da može čovjek imati kontakt. Ovi ljudi žive. Vjerujte mi, zamislite situaciju da neko ko živi na Rabu i Visu i da se prekinu trajektne linije. Kako bi bila prije svega jedno psihološko poimanje takvog načina života, šta se dešava s ljudima, tako žive ti ljudi ovdje. Ovdje, nažalost, uz ove infrastrukturalne probleme, imali smo proteklog vremena intenzivno set bezbednostnih problema, gdje su bile intenzivne pljačke, otimačine imovine u pola bijela dana. I ova familija o kojoj smo razgovarali bila žrtva te pljačke. Ko je to radio? Mi smo pokrenuli jednu kampanju da se ti ljudi zaštite, ali ono što kao politički predstavnici možemo učiniti, doći, obići, porazgovarati, pružiti toplu ljudsku riječ, dati ljudima jednu poruku da nisu sami. Kad govorimo o konkretnom slučaju, uspjeli smo kroz jedan medijski pritisak i sav drugi intenzivirati policiju da malo intenzivira svoj rad, počinitelji su pronađeni. Na redu je pravosuđe susjedne države, kakvu će poruku ono poslati, ali to se samo radi o jednom izoliranom slučaju o kojem govorimo. Takvih slučajeva imate kud i kamo znatno više. Ako uzmemo činjenicu ne samo o ovom lokalitetu o kojem govorimo, nego u ruralnim sredinama, da je desetkovan broj stanovništva, selo u kojem ja živim u općini Topusko, koje je do rata ili do oluje imalo oko 800 stanovnika, sada ih ima ispod 50. U kojoj sam ja sa 47 godina u onoj kategoriji mlađih. Tako da je to čitav jedan kompleks problema o kojima bi trebalo povesti računa i Pantovčak i Markov trg i sa jedne i sa druge strane u koordinaciji sa svima drugima. Neću reći da se tim ljudima pomogne. Ti ljudi nisu hendikepirani ni na koji način. Nemaju nikakvu vrstu, ti ljudi žele raditi od svog rada. Mnogi bi se i vratili kada bi imali osnovne uslove. Ne govorimo ovdje o zapošljavanju. Tu znamo situaciju. Posla nema u čitavoj državi ni za koga. Ovdje govorimo o elementarnim stvarima. Da kod ovih ljudi može neko doći. Da oni mogu proizvesti. Da oni mogu izvesti svoje proizvode na tržište. Kako ćete proizvoditi ako vodu nosite 1,5 km? Kao što je čovjek rekao, treba država da razmisli. Trebamo svi kao ljudi razmisliti o činjenici koju smo malo prije čuli, pa ne moram svaki dan piti frišku vodu. Što to znači? U 21. vijeku, dok sebe predstavljamo kao državu koja je u ekspanziji u svakom smislu,
Mi to svi želimo, mi jesmo stanovnici, građani ove države. Naši korijeni su tu. Danas srpske nacionalne manjine, nekad konstitutivnog naroda, 350-400 godina. I ostavili smo kroz istoriju značajne ljude koji su zadužili i čovječanstvo. Pa na kraju krajeva krenimo od samog Tesle. I imamo danas činjenicu da ljudi, ako žele iole pokušati razmišljati normalnim životom, ako žele da im pozvati djecu da im dođu u goste, unučat ako žele, kao neka što su dolaze preko ljeta, to nisu u mogućnosti. Ne zato što ne žele, nego nemoj dati elementarne uslove. Da ne govorimo kad zapadne snijeg. Pa od svake vlade, koja god da je, običan građanin očekuje bolje. Kad kažem bolje, boljitak, onda to nešto što će se vidjeti opipljivo, konkretno, ne deklarativno. Jer deklarativno programe možemo napraviti savršene, da mogu biti bolji programi nego što se donose u State Departmentu. Ali konkretan potez i ove vlade i svih drugih vlada, kao i prijašnjih, vidi se upravo na statusnom stanju običnog malog čovjeka, kakvih je ipak nas najviše, ne samo u ovoj državi, nego generalno. Kad Lalići u Obljaju dobiju struju, kad dobiju vodu, ne kada dobiju, nego kada država, bilo koja vlada, ispuni ono što je prije svega moralna, politička, građanska, pa ako hoćemo i ustavna i civilizacijska obaveza, na konkretnom slučaju i kada hiljade i hiljade drugih nekih Lalića na nivou, na području Republike Hrvatske, opet kažem, naglašavam, ne govorimo o zapošljavanju kao univerzalnoj kategoriji, govorimo o elementarnim stvarima. Kada hiljade i hiljade Lalića i njima sličnih na čitavom prostoru države ostvare ono što ih pripada po svim civilizacijskim normama, onda ćemo moći reći da je vlada položila test, pružiti ruku ministrima i dati podršku. U onom dijelu što sada ostaje podržavamo i apsolutno ćemo podržavati jer očekujemo da konačno se krene jedan zamajac od elementarnih stvari. Ove ljude ovdje, vjerujte mi, ne zanima šta se dešava u svijetu. Generalno zanima ih. Ako ih i zanima, nemaju to gdje saznati. Baterije koje imaju čuvaju za neke druge stvari. I tu ne možemo govoriti o nadgradnji. Svaka vlada treba razmišljati o nadgradnji, o razvoju države, o perspektivama, ali kuća se gradi od temelja, a ne gradi se od krova. I neko je rekao da je to sramota za državu. Da, sramota je to za državu, ovakvo stanje, kako god se ona zvala i koja god vlada bila. Ali od sramote države ne umiru. A umiru ljudi, nestaju ili fizički nestaju ili odlaze. U ovom selu su svi povratnici. Dobar dio i mlađih je bilo i ranije. Uz obećanje će biti struje, da će biti voda, da će biti ostalo. Nije to bilo godinama. Šta su napravili? Vratili se drugi put u izbjeglištvo.